ena transport operators ni na monkabo mu ku no agye atum se ese yeti ahyentuade so ena eno achi omo ne aban Ministry of Transport ena etena se yes anhyehyɛ yi se 15 ena ombete so enti ekyɛ se abɛyɛ mmra ese mo transport drivers ni nyina mu di so drivers ni mate ni nyina mu di so na enura metena ka mu me fotrotro bi na me ni mate ni di nkomo se ne ye kyena ese mote so na agya ye ho toye kakra o wo se ye nte so sei se car na da wo no to mae pa na ye bete so and wo muntimi enforce yes ye nte so but this time around ye be shrimp penifo se mo mfa mo nan si fam na within the towns no se wo mu fin se wo besisi ya mo mamra ni won because I agreement se wo no bete so fu a course ro o mutum ene abafem agreement na ba se mo nte so a mo mpanimfo se mo nte so a o titrotro mu ka kire se wo de o ye trotro driver o ye mate nti wo de wo nte so ye best friend so se ya te se mpanimfo se koba ne sai ti bi bo prosifo amane na prosifo a mugina barrier ahodo no ene mo a mugina gina kurum no ye sere mo mane nkoye te se o gi ahye wo ho nko aboade hye na de tie ne se ne obebu mra yi so no se passenger be report to you a mo nche no na mo ma mra ni na ye ntimi nko ne se ya wo Ghana ha da ben ena nyansa ebeben yen ehu hia se yetimi ma ye nyina ye de nyansa ye adwuma ne ye nyina ho toye na o man ne mu ye de na obia enso ho to no. That's my take on the transport. Nana ne aye no. Yeah. That's a good call. Yeah, sure. I'm sure say no more shasi. Yeah. There's no justification. Sure. And I say also be bibin so no inform me. Yeah. Let's say faster. Now the car number no so am I. Sure. If your car obeje we you know, but more than the car ne number. Yeah. Now the amaye we will announce it. Driver see me see what you see. And then with evidence say what you see. We will announce it. Yeah. Nhyira FM.